أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توسا نسلام نزمندلeni haina balwana mkomor rolonda ni rolovonze mnezimu ya jainlie runde wana maislamu mara Mungu waje warengeti hatu biidhnillahi karim. Kwezi watukufu wa Komori uskwa leo nus waho shababi wa mkazi watsanganyia banu bazima ngwabeho risala. Mimi sikauja banu hasibabu mwana mkazi nazala mkazi ije ni unge mhono o shababi wa mkazi heri sala wa ibehao uskwa leo. Mimi bangu sikauja ni heri sala banu harmu wa Komori hajimla ya ujuza wa Komori eza pangwa nezijokanda zijihiri harmwensi rikauja banu jelbe heri sala. Kwezi watukufu mzee wa hangu mbaya hangu mzee Muhammad Hamada yalo harmo mji wa Nsujini Ngome. Mzee wa hangu mzee Shawali yala haruma kapitali ya hatu ya hebambao yala harmo mji wa Ikoni. Rirongoze mzee Shaheburwa yala haruma kapitali ya hewa shili ya kwamba la shili. Rinjie mzee Mbaye Sharif yala haruma kapitali ya hea Mahame homjini Mbeni. Riberi sala yasma la habudu yala homjini tanga juu ya dimani uskwa leo. Watukufu wa Komori waundo wazee wahenga zija wairemao leo na hirema fuba harme ardhi ya Komori. Rangu mzee Sufeini ya hafa na mzali wa bana wa hafa wanudu warenge makamu ya he mabavu ya hatu wanudu waro makamu ya he elesiwa langazija wanudu mando wazee wafukare wahada harme edawla Komori. Rikau jariberi salaban rimashele zizeni wazee wa hatu wahemi la he Komori ya jimla. Mongozali swali ya rongowa wazee wa hatu hambemba na ya mwiso ngejwani sobo biskai ihisize harmu mhandaya wa mtsuje samani kwezi. Mongozali swali hamba ukaya yembana ngejwa handisa wa biskai ihise wa mhanda wa mtsuje. Abanyu wa Komori noti pia waundo wazee wala armensi ya Komori leo harma lesi wala ngasija do wazee lo wafumu wabanu ngabo wazee wa juma wazee shayende fukara handa ilongole yao yengazija leo. Rikajari te ushahidi banu ni wazee wa hatu ya ukaya azali harenge ntiatu uipuwa zipande na uhuze masiwa wa Komori ngwaonao ezijihiriyo hazo wana hahe leo wanza warifishe ezinu wana hahe ngwa juma upuwa na uhansi na upazichimba za nyama. Abari kaujate ushahidi banu wa Komori ya jimla ukaya azali ngutsatsayo yengamizwa na wa Komori yepua le jeshi la hahe yeuwa wana wa Komori. Leo kauja ni heri sala ni wa Komori hajimla heza sasa pangwa na sumana zali no wana hahe rangu Lukman rangu Fatihu ya ukaya kwa tuwana jito jema
yahoa na wakomori wanzoka wowo dwana wale harme dawla komori mwishia wa komori wa usiku wa jana Yusuf Mhadi bwana na Metre Mahamudu noananya wafanya conference ya ulaani ezitibizi zero zifanyisha harme ardhi ya komori azali halala na mzambari hojwa watasi ngwanzari ya juma itolwa iwanrodo sali safka ye mafundi wa dini wahimi pia Yusuf Mhadi bwana mongole mafundi wa heda la komori walaani dongo amanda zinu ya kosilamu ujaurengwa ngwanzo menyewa le dhalimu la smala zali katina zito jema la wona ukamatra Mahamudu na Yusuf Mhadi bwana wanze watezero abarika ujalibe risala banyu wazera mkumbwani bana riambia komori ya jimla ukaya azali wanzaro ngwana haya wahensa dawla komori shakena ukiri haina ndo azali yafanao wamtuje gwazi shahidi yao gwazirao fikira gwamhimili yao azali garuambia bazali noana haho ukaya hada rudo shangaziwa shale zeroza tunga julawa hasma bakas Mhadi bwana harengwa nilikumani haukali kumani gana jeshi liramba banichana ukale jeshi lomde ilo lukumande ulifurniso haina dhami zira lifanshar badala komori ilo dele jeshi lukumani yalipangao harmumji wa mde harme eka ya mde ruambia lukumani ukaya eka ya mde ilangiyo bambao bolukumani wanalo bala nusu wa bambao ngobala bolukumani ishotsatsa yao wafanya baranga wajuao uzanzo fani bolukumani abarika ujara beheri salaban hewa mtsuje ekale fukuangali remao yekwaza denkunu ekazali ngukansuya ni magarda koro beti salama ze ministri zangu zoe magarda koro wane wasumana zali mwa garda wao yabo sufa na madi gujitembelo nziani risali parisa wakomora abatika jandrongoza mzee wangu mzee Muhammad Hamad hayo mjini Msujini na mzee wangu mzee Shawwal na mzee wangu mzee Bura na mzee wangu mzee Sharif mtukuzawe Komori leo rimwambia deketare ya liswali ngejo duba esafara leo na yengo johandisa si haleban wa Komori rinenge ushuhuda bani ni wana wa Komori ndo arme bambao mweshia arme bambao zo arli zatu nanyi shawakati le baljosiha ngela dhimuri kenda sinanyi hamjitemele mchawe shawakati ya safara leo risali shia le dhalimu lasma nazali ya ukari katsona ditodema la Metre Mahamudu na Yusuf Mhadi bwana baharu wa donese zestibi zidiro za zali ya zifanya harme dawla Komori abarika ujaribe risala nywana nasu wa mtsuje karna utakata jeni mloyo mtakatao na zilo huja au kale enkodo hiyo azali ngwanze ipanga arme ya Komori ya kuona wa Komori wajue leo Yusuf Mhadi bwana Metre Mahamudu kwa jarahitwa kwa jade ya mru kwa jahiba mali za daula shawandu wango yao ngwambawe haki ya henti leo le dhalimu lasma nazali nuwana hae kwa tuona jito jema la Yusuf Mhadi bwana na Metre Mahamudu ni heni mwana Mkomori ujitamko le dhalimu lasma nazali katuona jito jema abarika jaribe risala nyuandu mwesho meka ya mde ni majeshi mlo meka ya mde uwo wanzani uwo unaanya dema hatsua yabo shayo daka nzima eka ya mde yu na mjantrene yabo hata shayo daka nzima barumambia uningo iyo daka nzima eka ya mde keno visa dakika 10 ngarjo ifanya hama keja parukaya harme arwi abarkaza rumambieni ni wanu masama pangwa ni lukumani
njana mwahibe sifamadi bana njana mwahibe metre mahamudu ngari mwambia nino ruwandu shahani ruwana na shohani ngari joma la pia wanshio wao kwati nzuani wala kwati mwadi shango harme bambao ngamwe sharme bambao ngari joma la maletina wala harme kayamde ngari joma ofisiye wala harme kayamde ununana nyawanzani she safara le bazali la uza utilase wakati bazali bolukumani eka kwali wa mrumme ulona tuda bolukumani ulona tuda bolukumani utilase segondi njia na uvea risala ruhabe bwa Daniel we mwana mkazi walelesha mkazi wani kwa maarifa hamu mjua mkazi leo katika ujaruhele shele zize nrobo Daniel ngao harmale kanga la sumana zali yekaya wana wambeni wahula nile dhalimu la sumana zali wene wangamizo mji wa mbeni ngwaona muo lebo Danieli karnahu bana fasi bo Danieli abangari kaujabani ruhambiye wau hadisi da na fatihu wau kanta na fatihu sharka ujaro shelezize ukaya eka adi karani hani kwa volupu niangamizo mji wa mbeni dayena ministri wahe finance wakati arjuloshezi wakati ijao yahuze mbeni niangamize mbeni rikaujaru hambia bo Daniel wahutukuza wa mkazi wahunika maarifa wa mkazi wa uredahiru wa mkazi ekarme mbaizi asumana zali wede ministri ufanyo mbandongo wa daula Komori wa Komori wajibi wao ekada bo Danieli ngotsawo le fujarla sumana zali ya hanji zambima shonkazi karna hanji zambima bo Danieli karna hanji zambima bo Danieli rejai wendo ambie ekalu kumani gena tuda mbili za hidisiwa na njom mtsandani ranga basi shahawa Allah garimwambiaoni garimwambiani wa Komori garimwambiani wa Komori ukaya ekamwisha sifamadi bwana harengwa heni ulo na mwana universite heni mlo na mwana universite na muuze wakati ya jwambia kwa sifamadi bwana harengwa abo mtilase wakati ni wana wa Komori karsuna na ne Komori rajwa mangaruma na ne Komori shangari manao no mji wa mtuje abolewe kale dhalimu lasmana zali ngupo wana hahe wadopwa meta na ujaurengele jeshi wendo hibo wana wa Komori warohitwa side safara leo na bala tilo bahi na sigaru mwambia nibekele usifamadi harengo afungwa yabo kamjeshi ataleo wa maudu ntishangabu wa Komori banga jurema neyerema abamba la hinju gojo henda wa Komori abarka jabani jeberi sala jabu kanga mashababi karjaunde nafasi ho wakati lyohum sharka jabani jeberi sala ho wa Komori hajimla ya ukanyudo wazee wa hemila ya Komori wazee na wabana mzee Muhammad Hamada alaha mji wa Nsujini uyeshi armema umkolsi wa mongoza aliswali mzee wangu mzee Shawali uyeshi makati ya mzee aliswali mliwashia nyumba njema mlitengea nyumba njema Komori leo yonishio baike wadunga yabo waungue miri akaziwa heni mdugu jibo henda sharka ujatia shahidi banu ukaye kodo inu kena ukaya ya sirikali na ukazi shangajoka ya mtsuje na ukazi riveri sada zembuzi mbili za mtsuje ngajo hawanu leo na sereka silo ngajo hanu maudu ruhambia umhiba majamvi ruheshele zize bwedirisa mhiba majamvi ngawaba vatsumboipa emijatu shao na udhara mijatu se safareo renga emedia ya haho unjie urongowe jeli na habani rongo wao utowe heli na tobanu waho utowe ukalenga wa mtsuje ngwajo hima awa mkazi ngwajo lala dongo shasi wa mtsuje ngwajo hima zenongo hizo tsitsaye huba uwa shangalazi mujitamke wa Komori mlodani lobonze
inu bahati inu ridhiki wora tunala jabani heni wakati vyo tunaridhiki hatu yehoma siwani ngarjosi bwa Komoro ekezi zikatu hisamanga gejo hisamanga shakarna ukiri zenkafiri za sumana zali zajazarenge mfiato ataji rikela lebani rife hasiba wude zenkafiri za sumana zali mdenge bwabwasha nzuani mumbala mjamu mbuhitwa bwa Komoro bwabwasha katsina muo bwa Komoro haumlia jambe bani bwabwasha ngena muo haulowa harweka ya mde na wado wandu walukumani wandu wangamiza bwabwasha ekawa ndo warenge sambi nzuani msamnu wajango mrohitwa waju ya wale zero za mkazi ekasfa madi bwana hatolero ya hahe ya bunga bajuru haruho shiwi za mkazi shabahe mtsuje banga kona ubakisha mle wala mfubi rimwambia nini wandu mdahame kaya mde rimwambia nini wandu mdahame kaya mde unu wanzani na unaanya shaka mdajo enshami arwi ya mdeyo mbise ilera hakema soya hatu ya hebambao kamtia jua singari ya juao iyo dakika ni majeshi mlo mde na nine mwarango le jeshi hilo la kandani ay la mde mfurnisani Lukman na Fatiwa Zali hili mjemdenge nsi mjemtole soroda la kandayani nelilovu juu mdenge nsiyo shasiri sari jua ritsasari jua zongozo Lukmani pia zifanya wa Komori isari Parisa na warka ujaliberi salam fubi bani wa Komori kartsumana na mji kartsumana na wanu shainu kodo ijo huja ya mtsuje na mkazi wa Komori abarka ujaliberi sala ni wana wahe Komori mwesharu universite ekamwisha sfamadi bana haretewa anazeno wa baraka njoga mlifaileo na maulu haina mlu na heze shechondani hae veo risala ni wanenasi mlo mabavuni ni mluandu mlo harme kapitali ya hatu hususolo harme regio ya heba mbao yala rangu wa sahani mhanda juu wasedali usufu hata je wasilo unkazi wango wa unkazi heni jenda kinyume kana uyensharme arwi yo akoyo arwi ya bambao yo arwi ya wanampanga neza hamadi za ikoni za hasisha itea isho shikesha heba mbao heni tujoste ejola wananwangu wa unkazi mbraeshi hamba kaya ya katama parti ya unkazi na tsopwa relebwe retoli ya baliende za shakarno kayabo ngariwani lawa mipaka hensi mdado ambaka mitila mbajini mitila mahame tila hambu tila jao iyo garjoko walilensi hatu yenu loharme arwi ya hebamba ya juu rangu wasedali Yusuf hata ije kaze haruma universite ya mkazi wawana wabambao wawana wa mkazi yejenda kinyume yabo garjoka ngabo madoktori garjoka ngabo maministri garjoka ngabo majeshi wahuleze arwezo wa kansi yabo shangari labi yao kabwa na uka arwi ya mana Mkomori uyesharme regio yo utujokandasi maudu ya doamba inikeja ruhusu hau harenge jeshi haliye haiho hau harenge mirongozi haitoa iwasule dhalimu la sumana zali yabo leo ya mkazi ingejo wala marini shangari labao bazali safara leo hutorea wa Komori hutorea yedini ya Mwenyezi Mungu hone sorangwa basa njia harme ardu ya mkazi udhulumu sifamadi bana udhulumu Mahamudu garjo uona ukakweli bazali ye mgangi waho nguono de safara leo bazali abarka jarbe message inikarja kwa message ya pasheo hau ya udharau hau ya utoa ya utororize wandu la haina nogozo tipia gazine makazi ya hau kaizo ndabo wa mtamnu luani kepo vwari hele dhalimu la sumana zali yangabizao sambi bana shasambi kachidosa mtamnu yeremu wa magoma na lele mama vaya sambi ya fea batema tutala sambi ende duniani silo karsuwa banu bari nga sifaransa
garu terrorize wazali la sijao shende sao esafara leo mawasiliano azali huzoa na wao wewe kwanza wana hao bazali wewe kwanza wana hao bazali sheka kwa bazali wahanzo na hao zini kazi jame ardu ya Komori uko bazali uko presida unike mwana hao premier ministre urenge mwana hao niketo majori abo ujwa kenti yao wongo joda fidia basumana zali wesi mwanadamu wesi mru ahiru wakuna miadi wakwanzenza ya hao sheheni mru madawatonia heni mru ya zaya yo hamba Yesu alainuka keru wanano dinamna hiyo wa Komori tsibiwa ba yeneri ndiyo inji njashinda na bembele swala lini fotsoha wa Komori keru wanano rana ukando dinamna hiyo yende heli basumana azali wajoka ufanywa na hao hakuwa na medabdala ngo yabo baike wabiti mapoto shongo na mungo yabo warahemu mbaba hao wewe basumana azali hurongo na hao warihiso na wakomori pia aya basafati ngulalioni magardokor lukman ngulalioni magardokor wana pia wala na magardokor wango wala magardokor bazali junadi ngulalioni magardokor wala jahida zawati ya hunika bazali wala msingani ngulalioni magardokor shawakati Komora jo reveye kam nawona hata alama yabala ka jaribe message tete bali Komora ini tia terrorisme mru wala ini tika ujabani yambe ka yabani wo ngurongo yambe jeni shangara bao au kaga sinama hamongo mine na minane omjon kwazi koja kaparo njama politiki zez ikoni waru muhama ministri kaja shinda idu joidadi sujini karja joidadi wa heze ministri za Ruma fumbuni karja jua mbeni karja jua kwa bella shiri karja jua tangajia libani karja jua shawa mkazi wa hati wakansi hele dimala hao wakomisa sharibosha hao wakatuza zalitiza hao winji ena jimia omjo mkazi amba na mdo deplace moro arme ardu ya Komora mwenda mafala makazi wanze ba nezi mgujo mrelani nje wamkazi koja parotsa hayezi shayedi hata mguyacho mrehemu mze papajo yakane mwana mamshohamla filo haja mkazi haja atuwa mwana mkazi yaka usome 3e henda mnika ministri unkazi koja kama politiki unkazi rika gardia wa Muzawar Abdallah yonga mjoka Muzawar Abdallah no mjonkazi sisi wankazi ni aminio na sina Muzawar Abdallah rikachao henda ba Muzawar Abdallah kahenda unkazi wakatayari wende kiyama ni Muzawar Abdallah sikomera wana unkazi watulia ribisa sharbu shatu nezali chizatu hata wana wasomo waroha wana warejei leo dobo unkazi wahea mlichi wenza faida utona wapamba lolata yendo sufamadi bana wakomoro ekalabo asmana zali gola uzo ujopo omlichi wa mkazi ungue bari mwanzo tsae fatihu na lukumani watende yabweze mkazi pia ngazo tunza roho shawallah nga hulabia basmana zali ograngu lonuo ufanyao tahadhar basmana zali abori kahoni kebabiyo Daniel we mwana mkazi leo kana ujabani ridamba ka Daniel yekala bo Daniel garjwa katanga bo directeur yanamewa upara Adamu ngani harmu mtu mkazi kabati mwana mkazi yako jamliliani kakarjalamba hii kabati mwana mkazi kwamba banga manze mwanangu ya pashie kabati mwana mkazi kwa jangande tuna visa shana mkazi pia walewe diaspora wana mkazi pia ngwafano hazi hana fisia zai hana mwana mkazi ngusomesiwa le fami karja problema mwangu ya bala kama Daniel ngweshia mivushe ya hele zalimu la sumana zali ya nteji ya rehitwa fundi waho ya weka fundi waho halawa abo Daniel ngojo kwa mdunga hauka karna huwa nafasi kwa Danieli ye kaleo wambeni watoa fidia
hauli kwa mataka nongamizo mjo wa mbeni sikana kadakoro hakakaja kwa huna msaada wa serikali harume daula Komoro shahina mwanamukazi halewezi kiwahi he mwanamukazi halawe shariboshahi he mwanamukazi halaweze lichizahi sikardore mahodi ya serikali hauriniki ya kurinika awalika ujaru hambe bo Danieli lekangale zima lona sumana zali ekau hili wangamize mwananyu bo Danieli iyabo juo banu jokaya basi karna huba nafasi rasili lo manga nusu na mshelo njaba do mjonkazi babanga bando kwamba ka mjonkazi wote pia kwa siba zime na supermari bana eshele anka babanga bando kwa wala kanda rongole njaka ujani rongole mjonkazi shasisi wala mlichi ngo pepe yao ngo na mavuna kartsanzari utezihoni ema katrulona yam abarka ujari beheri sale wa Komoro haina ulona mwana universite haina ulona mwana universite amani na salama harmu mjonkazi haina jirani watu harmu mjonkazi salama na amani deha shani wakati njoisha kasfamadi bwana harengwa neli eku yanze kufanya nele dhalimu la sumana zali sufamadi bwana kasanzani kwa convocation shangwa anzi ya vubamu ya rengwa yende yangamizi ya ronda jaba bosha bwa Komoro aishalanka hini ngaribe hao kwa Komoro honti pia mwishio ka azali ovani ya kaza lediso safara leo usufamadi bwana dena lukumani na fati wazali wanzo wangamizi usufamadi bwana leo katutaka leo hao maudu heli mapanga isarizi parisa lejeshi mlonilo ntartibisha mjamuwa na nyani iloba lilo sungole ngabane jerham orambialo abolar kajariberi sala harmu wa Komoro hajimla rolo ndani rolo bonze mwishie discourse famadi bwana na metre Mahamudu wa kurongwa jana kwa jade ya mru shawambe haki ya wa Komoro le dhalimu la sumana zali nuona hae hari wa pula sheo harmazetsi za Emirati zesuala la kezela dhimuwazambe le fujara la sumana zali ogangi hao matsoni hajua parwa na hae vahelu kumani haranga disizo henda para le jeshi la hae lomde wandu haina tayari wanza jangamiza sufamadi bana gani harme ardhi ya bambao gani harme ardhi ya bambao ranima ofisiye mlomde ranima komanda mlomde Rwanda shahani rowana kabati mwana mukazi sojwa banu mweshio kabati mwana mwikoni sojwa banu mweshio kabati mwana mumdo sojwa banu mweshio kabati mwana mbuvuni sojwa banu mweshio yabon kazi na mdena ikoni yebambao womru mzima yekoko mzima halandahu hala ikoni dako tsambaze ardiyo bahileo bwa Komoro karsunda maji so bambao karsunda mwenje wanatuka tusoma bahata ila mudiria yali swali ya kazi odash ngebalo bakesunda mafundi yoibu ziro bwa Komori harme daula haleo lo 2025 ardi ya Komori watu hata likoli ya waha nele fujara la subhana zali ya wale kanza reberi sala na ulindiza zangu zimbili za mtsuje ziswena mkabaya zishokara wa safara leo mashababi wa kazi mlo harmo mchokazi roha titi amani na salama wazazatu mlo harmo mchokazi amani na salama wababatu mlo harmo mchokazi amani na salama nsiloba ezinzila handahu nyinyi mlo Komori gamjua zilo Faransa rahana nasiru lonu Faransa jabaka zilo Komori sindatolori zijua ngeri mduzani wababatu mlo harmo mchokazi pia zenongozi nsazifanyiwa oskuwa jena hunda leo hunda mikredi keswanza sufamadi bwana na metre Mahamudu wakarma dunia ilo leo izo sazipangwa ziantiwa yabo leo kerna ukiri siwa ukazi ekawa washili ne nomjiwa washamoni wapulilia mwana hao shasi karna pulile mwana hato baike hende kiyama shabahe abo zero honga jokanda zinji kiyama ya bwembwana isaikumasi ya wono waraka ujarebe ushahidi ni wazi watu wa mila hemze Shawale yemze Muhammad Hamade
Sio le kalimatima la mongoza li swalihi kensi ngiveli juu kabana farka mbili hewa Komore wanamtabia warmeda la Komoro wanamangamiza maishahani wanamuulo hena usiku wanamtola muhazini hewa kati mjoishia unkazi komelo hasba usfamadi bana yeketi ya usfamadi bana bahi gejo enda tana gejo uhisa harmu muhanda wa mtsuje yokarja ko jariminas umjua mtsuje hauri dharau umjua mtsuje heli mahimilia asmani yangamize Komori vatili hamile mwana hatu usfamadi bana ya heze Komori amana na salama nazimandeleni haina bana bana man Komori rolo ndani rolo bonze nezimu na rijalie ruhunde wana mesilamu mara Mungu wajawarenge arwila shaini karjako jabanu rijer terrorize mji haubabu shay ezo za panga li Lukman luhambe bolukuman mbaba hoka hanza fatihu mbaba hoka hanza dunga ezo atrasi wangamizona wa Komoro sha ejo 2025 ran ngamjo wona bwa Komoro haina mwana mshatu lobanu tuna mrumme ngunambe mdumme wa halali wa handana akhira haina mwana yasulobanu tuna mrumshe ngambe mdumshe wa halali wa handana akhira wana hatuna na shatu walo prizo mnezi mgwe watoe wajimondo mwema wanyanyasi walo mwala pitali mnezi mgwe wabonono insha Allah warejo makazini mnezi mgwe hafadhi Komoro na ujisemanza haina mkomoru yen sharmenti ya Faransa mnezi mgwe jaili ya tona mindu haina na huja mnezi mgwe mkhufirlie ni haina mkomoru lobanu taabio ya Allah garhumia bo mnezi mgwe ya Allah garhumia haina mkomoru yen sharmenti inu mnezi mgwe na khufirlie Komoro mnezi mgwe hafadhi Komoro haina shtona shahenda na huja mnezi mgwe ya wawe biidhinillahi karim na ujisemanza bo mnezi mgwe ya Allah garhumia ya Allah garhumia rishishele dhalimu la sumana zali ya hanti kamulu tuhalme ardu ya Komori ya sese fiti ya Allah rishishele dhalimu la sumana zali ya hanti kamulu ya sese fiti halme ardu ya Komori ya Allah rishishele dhalimu la sumana zali ya hanti kamulu ya sese fiti ya nzanzanga mizema siwa ya ngamizona wa Komori hili ya hensi yao daino wanene mrumshe nezimgu rishishele biidhinillahi karim ekaya tikosa manama islamu vangu ngarsaze somaha na utoaze sadaka bwa Komoro hajimla rani mlonda aniro lobonze hausaidi ya umsihiri wa Marseille ba johunda mavuna hunduniani rijere hundu mavuna akhira bwa Komori hewa Komore ngarjoka usonsini iho neshijoka urila mwa deze sadaka za utongaze dini ya Uislamu Mwenyezi Mungu ya itambaze no dotoze sadaka risaidio umsihiri wa Marseille ngarjo honana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na tutasamaha ni wanama onkazi mashababi maka honana usiku leo banga mjazi hazi katusawia mliaki vanu wazima na tutasamaha kangarjo honana insha Allah ta'ala biidhinillahi karim tosa na salam.